pale wananyemelea kabisa matope yote pale. Nadhani mnabaona kabisa. Mnabaona njoo hapa kabisa mwa manyumba na vingine kwa tope pale mbele. Unaona hapa ni fasi kwenye M23 ilikuwa ishaingia hapa. Unasikia kabisa ni wazalendo hapa kuna na debwende kabisa. Hizo mafasi zote. Soda Mkumagamer tuko tayari kabisa. Unaona hizi maeneo zote hapa. Ni adui ndio mwenye alikuwa hivi. Nyuma alikwisha ingia hapa kote hivi. Sasa wazalendo wetu hapa kabisa. Na wengine wako matope zingine zinaona kule ngambo vile. Ni wazalendo tu wale. Unaona kisa kuna tembea vile. Njoo wale kabisa wazalendo. Wanaingia kabisa matope yote. Unaona ni makai Fardc ile yenyewe walikimbia himo jana. Sasa ni wazalendo kuna nafiagia kabisa. Gukomera cyane muri operation iri kubera muri uyu mujyi wa Uvira ku mpande zombi ubona ko nta ushaka kuva kwizima. Hakomeje kugaragara umurongo muremure w'abasirikare mu misozi ikikije Uvira, bigaragara ko n'abasirikare bambaze kugera kuri advance partner biteguye guhangana bikomeye na M23. Raporo ikomeye yamaze gutangwa muri jeudi ya Fardc iragaragaza uburyo ki M23 yari imaze iminsi igerageza gukora infiltration muri Uvira, ibyatumye hafatwa ibyemezo bikomeye birimo no gufunga umuhanda uva Bukavu Winjira Uvira. Bimwe mu bikubiye muri raporo ya Demiape biragira biti: mwitondere abantu abari bo bose binjira muri Uvira. M23 ifite gahunda yo kwinjiza abakomando bayo badasanzwe muri Uvira mbere yuko abandi bagaba igitero. Barateganya kwinjira muri Uvira bagahungabanya ibintu gake gake. Mwitonde, yewe hari n'abamaze kwinjira mukore retissage cyase mukore isaka, murebe abashobora kuba barimo bafite misozi idasanzwe. Mwitonde kuko muri Uvira ashobora kuza kugaragara ibintu bitari byiza mbere yuko M23 yinjira, maze ikinjira ivuga ko ije kugira ibyo ikemura. Mwitonde murabe maso. Nyuma y'uko iyi raporo itanzwe muri jeudi yakozwe ku bufatanye na Demiape ndetse na ANIR cyase Agence Nationale de Renseignement, byagaragaje ko ibikomeje kugenda biba bigomba kuba bizatanga igisubizo cy'imirwano mu gihe atafatwa ingamba. Niyo mpamvu route nationale numero 5 yahise ifungwa hagati aho Runingu, Ruvunge ndetse n'ahandi hatandukanye zasange ibintu byahindutse. Imirwano yo irakomeye. Hagati aho rero Amerika yateguje u Rwanda na Kongo guhurira mu biganiro. Ibi byarabaye ndetse hafashwe ingamba zikomeye. Turaza kureba ibyemezo bikomeye byafashwe bijyanye no gushakira akarere umutekano. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hari abadiplomate ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukora deals zikomeye ku bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ni mu nyemerere gato tuje i Washington DC turebe ibyaganiriweho, turebe kandi ingingo zikomeye zikomeje kugenda zifatwaho ibyemezo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko kuwa kabiri no kuwa gatatu yahuje intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo i Washington DC zikemeranya gutera intambwe zifatika mu gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yasinywe umwaka ushize muri uyu mujyi. Mu itangazo Washington yasohoye iravuga ko u Rwanda na Kongo byumvikanye ku bikorwa birimo ingamba zo gufatanya mu kubahiriza ubusugire n'imbibi z'ubutaka za buri gihugu. Ku Rwanda ingengabihe yo guhagarika ibikorwa by'ingabo cyase gukuraho ingamba zo kwirinda mu bice by'ubutaka bwa Kongo. Kuri Kongo ibikorwa byashyizwemo imbaraga kandi bigendeye ku ngengabihe byo kurandura umutwe FDLR no kurengera abasivili. Izi ngingo nizo ahanini zari zemeranyijwe mu masezerano yasinywe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, bikaza kwemezwa n'abakuru b'ibihugu ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Leta y'u Rwanda ishinjwa gufasha umutwe wa M23 wigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, naho Kongo igashinjwa gufatanya n'umutwe FDLR wo Kigali ivuga ko uteye akaga ku mutekano w'u Rwanda. Iki ni igitutu gishya cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bihugu byombi bikurikiye ibihano biheruka gufatirwa igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda. Bikaba rero bivugwa bamwe bibaza bati kuki Amerika yahamye ingabo z'u Rwanda n'abajenari bane nta guhana ibi ndetse ntihane
bamwe mu bo ku ruhande rwa Congo nk'uko rero benshi bakomeje kugenda bigarukaho. Reka turebe impamvu nyamukuru bamwe mu basesenguzi ba politike bagiye bagaragaza, nk'uko rero bagiye babivuga kandi bakagaragaza ibyagiye biba ku mpamvu u Rwanda ari rwo rukomeje kugenda rugarukaho cyane. Amerika rero yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abasirikare bakuru bane bo mu rwego rwa Generali kubera gushinjwa gufashwa mu bikorwa bitaziguye ku mutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Amerika yo ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Congo bashyizeho umukono i Washington DC ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Aba basirikare ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, Major General Ruki Karusisi ukuriye division ya 5 uyu wahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye Special Operation Force Brigadier General Stanislas Gashugi, umukuru w'ingabo zihariye. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibabajwe n'ibihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa birurenganya. Leta ya Congo yashimye ibi bihano ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutabera bwa Congo. Nibyo bihano bya mbere bikomeye Amerika kuri ADF no hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara mu burasirazuba bwa Congo hagati ya M23 n'ingabo za Fardc yakongera kubura. Muri 2023 na 2025 Amerika yafatiye ibihano abajenari bakuru bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda barimo General Retired James Kabarebe, Brigadier General Indro Nyamvumba w'ingabo z'u Rwanda. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose zo mu mitungo zarafatiriwe bijyanye n'ibi bihano. Ese kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze gute? Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ugiye kutubwira akantu ku kandi kubiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mutama wa ramutse neza? Yego Mutama, rero tugeze kuri aya manywa yo kuri uyu munsi. Ni umunsi navuga ko ari umunsi w'imirwano wa 4 kuko imirwano yatangiye iki cyumweru gitangira. Kugeza ubu ratubwira ko bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Gikomeje kugaragara muri iki gice cya Uvira ko ari imirwano ikomeje gusa naho ifata indi ntera, ariko harimo ubwenge bwinshi cyane. Ubona ko ubu basa n'abari mu gahe ko kwigana ndetse no kwiga uburyo buri wese yakora bijyanye n'ukuntu urugamba rufashe muri iki gice cya Uvira. Ubona ko M23 ndetse na Fardc umwe asa n'uri kwiga undi, cyane cyane kuri coalition ya Fardc. Ubona ko hari ingamba ziri guhindurwa nyinshi cyane bijyanye na muvuma y'ingabo ziri kugaragara mu bice bigenzura, kuko hagaragara urujya n'uruza cyane ndetse rwo guhindura ibikoresho, kandi ubona ko bigenda byegerezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bisatira aho pozisiyo z'imbere zerekeza mu bice 23 igenzura birimo. Urabona ko hari igisa naho hari agahenge cyane ku buryo ubona ko bari kwigana cyane kuri operasiyo ishobora kuza gusa naho iri buhinduke bijyanye n'ibiri guhinduka ku mpande zombi. Ubona ko buri umwe wese ari kwitegura, ariko ubona basa n'abagabanyije ibintu byo kubafika cyangwa kurasana bikomeye. Niba usa naho bigerageje, kuko wazarenze uzi ko zikunze gusa naho zitangiza urugamba muri aka gace, ukaba ubona zisa naho imirongo y'imbere ku rugamba bahakize ingabo za Fardc Special Force ndetse n'ingabo z'u Burundi arizo ziri mu bice bisatira aho M23 iri, ku buryo basa naho habaye ikibazo cya muri coalition y'uko wazarendo ikunze kugaba ibitero ihubutse cyane ndetse bitateguranyweho na Fardc mu buryo bugaragara. Ariyo mpamvu basa n'abayikuye imirongo y'imbere ku rugamba mu buryo bwo kugira ngo idashoza imirwano batarakora plani y'intambara muri iki gice. Ubona ko hari ikintu Fardc iri gutegura gikomeye cyane bishobora kuza kubaho ndetse mu masaha ari imbere bijyanye na muvumo iri kugaragara mu ngabo ziri muri kino gice.
yego kugeza ubu kubirebana wenda no kongera umubare w'abasirikare baba biyongereho nk'abangana gute bari muri izo operasiyo ugereranyije n'abari basanzwe bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba? ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba ku munsi w'ejo bari ingabo ubona ko zabarirwaga hejuru y'ibihumbi 4 kuri parisiyo ya Ifashe, ariko ubu bamaze gusa naho wazarendo zarimo ziri ku mubare mwinshi wo hejuru cyane, zasubiye inyuma ndetse mu birometero bigera muri 4 uvuye imbere ku murongo wo ku rugamba, ku buryo ubona ko ingabo ziri imbere ari forces ziringaniye, ariko ubona ko zitoranyije cyane, bijyanye n'uko ubona ko bagiye bakora ikintu kimeze nk'amatsinda, ku buryo inyuma y'iyo force ya mbere ibanza ariho hari force sani irimo imbunda z'imisaza za tirari cyane, ku buryo ubona ko imbunda ziremereye cyane zagiye muri Uvira ndetse hafi y'umupaka Kavimvira, tamenya impamvu zisa naho zasubiye inyuma kuri ubu rwego, kuko mu minsi 2 ishize zari mu bice by'imbere ku rugamba cyane, aho wabonaga ko bari bafite basinga bikomeye, unabona ko hari ikintu gishobora kuza guhinduka, ariko zasubijwe inyuma cyane mu buryo bwo kwanga ko ari igikosa rishobora kubera hano, bakaba batakariza ibikoresho kandi ubona ko bihenze, kuko ubu Fardc iri gukoresha intwaro zigezweho cyane ku buryo ubwo ari bwo bwose batagira icyo bitwaza ko urugamba ari ikibazo kuri bo, bijyanye n'uburyo bafite ibikoresho bijyanye n'igihe. Reka dukomeze n'ubundi tujya kuri paji ikomeye turebe izatangajwe na Dr Iyamuremye wagaye abanyarwanda bashimishwa n'uko u Rwanda rufatirwa ibihano. Ubwo turagaruka tujyana no ku zindi acts naho tubwira ibindi biri kugenda bihabera. Ni Dr Iyamuremye Gaston wabaye perezida wa Sena muri 2019 kugeza muri 2022 yagaye abanyarwanda bagaragaza ko bishimira kubona amahanga afatira u Rwanda ibihano birimo guhagarikirwa imfashanyo kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazamba bitewe n'impamvu z'umutekano. Bamwe mu banyarwanda biganjemo ababa mu mahanga basabye ko bafatirwa ibihano abo bifatanyije n'abanyekongo kwishimira ko mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize ibihugu birimo Ubwongereza na Canada zagaritse bumwe mu bufatanye bagiranaga n'u Rwanda bakanahagarika gutera inkunga imishinga imwe n'imwe. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo, ariko abo banyarwanda bagaragaje ko bifuza ko hatangwa ibindi bishoboka bijyanye no guhagarika ubuzima bw'igihugu. Ku itariki ya 18 Dr Iyamuremye yatangaje ko adashobora kwiyumvisha ko umunyarwanda yakwishimira ko igihugu cye gifatirwa ibihano bituma ubuzima bw'abagituye buhungabana kandi harimo bene wabo. Yagize ati ntabwo nshobora kwiyumvisha ukuntu umunyarwanda yakwishimira ko igihugu cye gifatirwa ibihano kigagarikirwa imfashanyo. Iyo mihanda, ayo mazi, amashanyarazi n'amavuriro byagezwaga ku baturage ninde uzabibura? Ntabwo ari umuyobozi, ni mwene wacu ku musozi. Dr Iyamuremye yatangaje ko abanyarwanda bafite iyo myumvire ari bangamwabo kandi ko bafite ubujiji bwo kudatandukanya ubutegetsi buri mu gihugu n'igihugu ubwacyo. Akaba ari byo yatangaje agaragaza ibiri kugenda biba, agaragaza ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibigenda bigarukwaho. Mutama rero kadusubire ku mirongo y'imbere y'urugamba tujyane ku zindi acts naho tubwire ibiri kugenda biba. Yego reka twerekeze mu minembwe aho mu 23 twirwanaho bigaruraga agace ka Mitamba. Bigaragara ko operasiyo zihari ku ruhande rwa Fardc n'ubu akigaragara neza ko ingabo zirimo gusa n'iziva mu bice za Baraka zongerwa cyane muri ibi bice, ku buryo ubona ko hari operasiyo zikomeye n'ubundi bari gutegura cyane. Basa n'abanifashe mu buryo bwo kugaba ibitero bya buri munsi nk'uko byari bisanzwe, nyuma yo kugenda basa naho bagiye baraswaho cyane na M23 twirwanaho muri ibi bice. Akaba ari gutegurwa ikintu gikomeye cyane, ubona ko M23 yabibonye ndetse biri gukoresha ubutasi cyane bwa drone mu bice biri kugenzurwa na Fardc mu buryo bwo kumenya amakuru neza, kuko ubona ko hari ikikango ko bashobora kubaga
habaho ibitero bikomeye cyane ubona ko imbaraga nyinshi zarisa naho bazishyize muri ibi bice bya Rusizi, ariko bikagaragara ko Fardc yabaye nkaho yoroshya ndetse no kugira ikikango cyo kuba itagikoresha amadrone cyane muri ibi bice, ariko kugaragara amakuru ko hashobora kuba M23 twirwana muri ibi bice cya Minembwe bashobora kuba barazanye ubwirinzi ku buryo nta drone iri gupfa kujya gukorosingayo nk'uko bisanzwe, kuko bibaza impamvu iminsi igera muri 3 igiye gushira igikorwa kitabayeho, kandi ubundi ntabwo bajyaga batanga akagahenge ko kutaratwara drone muri ibi bice bya Minembwe. Ntabwo wamenya neza amakuru Fardc ari kwitera gukora iki cyangwa kuba isa naho iri kugabanya ibintu bijyanye na operasiyo zaberaga mu Minembwe, ariko ubona ko n'ubundi imyiteguro bayirimo bijyanye n'iyo ngengo z'ingabo ziri kuzamuka cyane muri ibi bice, ubona ko hari ingabo nyinshi cyane cyane ndetse iz'igihugu cy'u Burundi kuko nizo ziganje muri ibi bice bya Minembwe. Yego, kugeza ubu kubirebana na Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye ho za ndege zarasaga zaba zaratuje Mutama? Yego, ubu ngubu tuvugana kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ntabwo zigeze zigaragara, ndetse nta n'iziza gushaka amakuru. Ikigaragara mu bice biri kugenzurwa na Fardc ni urujya n'uruza cyane rw'ingabo ubona zigenda ziyongera, kandi ubona ko bafite ikintu gisa naho kiri gutegurwa ko ibi bitero isaha bishobora kuba, ndetse hakaba hanamenyekana amakuru neza koko ko kutaza kwa drone ari ubwirinzi buhari, cyangwa se akaba ari imiteguro ya Fardc yaba ariyo yabikoze nkana kugira ngo banze ise nashushanya neza urugamba uko rumeze, kuko ubona ko n'ubundi bari mu myiteguro muri aka kanya basa naho bari bafite agahenge. Yego Mutama, mbere yo kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndagira ngo tugaruke ku byatangajwe na Minisitiri Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe aho yerekanye uburyarya bw'amahanga ku ntambaro muri Kongo. Ubwo turagaruka none uhita tujyana mu bice bitandukanye bya Nord Kivu tubwira situation y'ibiri kuba ndetse nuko umutekano uhagaze. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ubogama kandi ukagira uburyarya bweruye uvuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatanze ubutumwa nyuma y'aho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ibihugu byinshi byiganjemo iby'Iburayi n'imiryango mpuzamahanga byagaragaje ko bibabajwe n'urupfu rw'umufaransa kazi Carole Bossete wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo Goma, ariko ntibikomoze kubakigabye. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitangaje ko kuba amahanga yarahagurukiye rimwe akagereka iki gitero ku mpande zose zishyamiranye, akanasaba leta ya Kongo gushyiraho komisiyo ikora iperereza ryigenga kuri iki gitero kandi bizwi ko ingabo zayo arizo zakigabye. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga utazitunga urutoki leta ya Kongo iyo ikora ubugizi bwa nabi, kuko igihe cyose ingabo zayo zagabye ibitero bya drone ku banyamurenge muri komine Minembwe n'aho abandi ba sivili bahisemo guceceka. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko n'igihe umuryango mpuzamahanga ugize icyo uvuga ku ngaruka z'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kongo aribwo usaba ko hashyirwaho komisiyo ikora iperereza ryigenga, ariko nta kindi ubugamije keretse gushyingura iyo dosiye. Yasobanuye ko nyuma y'igitero cya drone cyiciwemo abaturage benshi muri centre ya Masisi tariki ya 3 z'ukwezi kwa Mutarama 2026 abandi benshi bagakomereka. Imisiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye MONUSCO yasabye mu buryo bwo kwikiza ko hakorwa iperereza kugira ngo abakigabye bamenyekane babiryozwe, ariko ntibyigeze bikorwa. Ati birababaje kubona ko mu isi ya none bitakiri ihame ry'umuryango w'abibumbye cyangwa itegeko mpuzamahanga byatakaje agaciro, ahubwo n'ubuzima bw'abaturage bugatakara mu gihe inyungu zikomeye z'abanyamahanga zibangamirwa. Ni ibi rero yatangaje birebana n'ibiri kugenda biba. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire ibiri kuba aho bihagaze gute kugeza ubu. Kanerekeze muri uyu mujyi wa Goma cyane ukomeje kugenda bagaragaramo operasiyo cyane ku bandi rwa M23 ikomeye yo gutabura amakuru
umutwe wa FDL ndetse na Fardc muri uyu mujyi, ubona ko ari agace gasa naho karimo intasi zo ku rwego rwo hejuru zimazemo igihe. Uyu mujyi wafatwa ndetse hakaba hari n'iziza ziyongeramo muri ibi bihe, mu buryo bwo kugira ngo habeho guca intege M23. Ari umugambi wateguwe na Fardc cyane, ubona ko wasa naho bibasiye uyu mujyi wa Goma, ariko ubona ko M23 iri kugenda yisahura amakuru atandukanye menshi agenda agaragara yaba mu baturage bo muri uyu mujyi, ndetse bigeze n'ubwo usanga ko batangiye no kwinjira cyane mu nzego zabo z'umutekano. Ubona ko naho ubwabo harimo ikibazo ko ku munsi w'ejo hatahuyemo umusirikare mukuru cyane mu ngabo za M23 ndetse wabaga mu rwego rw'ubutasi, ubona ko yari ari n'ahantu h'ingenzi ndetse yari amaze igihe. N'uwo bita Majoro Musa John wamaze gusa nawe yatawe muri yombi ku munsi w'ejo, wagaragaraga ko ajyanye na operasiyo ku ruhande rwa Fardc. Akaba ari umuntu wakoraga ku rwego rw'ubutasi, wari uzwi neza ko hari amakuru akenewe cyane ku buryo ibyo yakoraga byose bamugenzaga, ndetse amaze n'igihe kinini cyane muri uru rwego akurikiranwa ariko mu buryo bw'ibanga. Akaba ibimenyetso bimufata byarashyizwe ahagaragara ejo ku munsi w'ejo aribwo yatawe muri yombi. Rero ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuri M23, uko amakuru hari n'uko harimo n'abo ku rwego rwa koroneli bashobora kuba baramenyekanye, bakaba baragiye batabwa muri yombi ntibatangazwe cyangwa se bakaba bagishakaho amakuru. Ubona ko bitoroshye cyane mu bijyanye n'ubugambanyi cyane ku ruhande rwa M23. Reka dukomeze noneho tubwire Masisi ho bihagaze gute kugeza ubu bijyanye na operation? Masisi kiriyo nuko ubona ko coalition ya FDL iri muri ziriya nce za Gatoyi, ndetse urabona ko hariyo coalition nini cyane irimo gutegura ibitero n'amakuru afitwe na M23, kandi ubona ko yorganije ku buryo basabye na Musada cyane. Ubu basa n'abari kugorwa n'ibikoresho bikomeye bijyanye n'amayira barimo kugira ngo ibikoresho bibanze kubageraho, ndetse byagaragaye ko bari gukoresha operasiyo yo kubijyana bakoresheje amaguru, bijyanye n'uko imihanda ari ikibazo muri iki gihe muri kariya gace. Ariko ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa cyane, kandi bafite umugambi w'uko bazaca mu nzira zishoboka zoroshye, bijyanye n'uko bamaze gukurura amakuru ko M23 deployment zayo uburyo zihagaze, kandi ubona ko hariyo ibyuho binini cyane bitarimo kugenzurwa neza bijyanye n'umubare w'ingabo zifite za M23 muri kariya gace. Rero ni coalition nini cyane yateguwe, ubona ko umunsi ishobora kugaba igitero ushobora kugira ibice byinshi bitana nka kirya gihe cy'ubushize, kuko ubona ko hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye kuri uru ruhande rwa M23 muri iki gice cya Masisi, ko deployment zari ari nkeya, kandi ubona ko coalition FDL wazalendo na Fardc muri ibi bice basa naho bari kwiyungana imbaraga kugira ngo babashe kugira igikorwa gikomeye bakora, kandi bigarurire ibice n'ubundi ubona ko bahize ko batazapfa gutakaza iki gice cya Rubaye. Ubona ko bageze nk'intego kuri bo, kandi ari ikintu ubona ko Fardc ishobora kuba yarashyizemo amafaranga muri FDL mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gukora ibishoboka byose ku buryo kari agace katigera kabona umutekano cyane ku ruhande rwa M23, ku buryo bashobora kukigarura cyangwa se bakabahoza ku nkeke ihoraho y'urugamba rwa buri munsi nk'uko byari byifashe mu Sud Kivu. N'ahangaha niko bashaka kuriremesha cyane ku ruhande rwa Fardc, ariyo mpamvu ubona ko hari imyiteguro ikomeye cyane iyo kuzana intwaro zikomeye kuri uru ruhande, uretse kubona ko bigoye cyane kuzihageza bijyanye n'aho ziba zituruka za Kisangani ndetse no muri ziriya nce za Peni. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye barabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire dukurikiye bwa mbere, fyone sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.